faslun as-salisu ashar bimana faslun 13 darsu en kaminhajul muslim ma yewten fi ziyaratil masjidin nabawi fi juragol julirde annabajo Allah o wassalamu ala nabiyyi e julugol annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi ka qabru makko ash-sharifi teddudo wa fihi no ender dambo gangal salasu mawadda windande tati al madatul ula windande aranarende fi fadlil madina no yewten fi bural excellent yagal ko madina madi kon e hore ke e hedditi den o ahliha yimbe madina ben e hore yimbe hedditi ben wa fadli masjidin nabawi e bural excellent julirde annabajo Allah on ko mari kon asharifi teddunde den e hore julirde hedditi den alif fadlul madina bural madina al madinatu haram ko hurum rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelado Allah on wa daru hijratihi e galle kawfiri e wari don wa mahbatu wahyihi e jipporde wahyu makko haramaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelado Allah harmini don wadugol gere kama harrama wa harmini li sayyidina ibrahima makkata tan mukarrama makkateddo faqala nelado maki allahumma ya Allah inna ibrahima anno ibrahima harrama makka wa ana min kadi uharrimu mi harmini ma bayna labatayha hakkunde de pelle didi ay hurratayha hakkunde pelle den didi wa qala nelado maki al madina haramun no harmi ma bayna airin hakkunde airi ila sawri ha e sawri ko liye e liye ni ko inde liye jini airi ko fello sawri ko fammere faman ahadatha kala fuddudo fiha e der o distance do e der de tumbere do hadasan fuddande bonde aw awa ma o werni do muhdisan fuddowo fuddande bonde fa lay harayno faymo la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in Allahu akbar la yuqbalu minhu haray on waddo dum jabantake mo sarfun kala ko wi'ete kon nafila mo wadi wala adlun wa nafarilla mo wadi hunde haray kanko o jabantake la yuqtala soppetake khalaha ledde munden wala yunaffaru majintake sayduha barodi mundin wala tultaqatu hoccatake luqtatuha ko yani kon e mudum illa liman ashada biha so mara ko hocco fi yeynutugo wala yasluhu hanana li rajulin gorko an yahmila fiha de rondoto e der madina do asalaha armu kafa ligitalin fiha bugol wondo do wala yasluhu mojjata an yu'tiya de soppete minna e madina shajaratul leggal illa an ya'lifa rajulun sona harako ko gorko faggirta bayirahu ngelobo makko bam bape ko helata fiyo ngelobo bam madam mi nyam wa qala adi ibn zaid radiyallahu anhu hama rasulullah nelado Allah on hiwi sallallahu alaihi wasallam kullana hiyatin e kala bange min al madina baridan barudi fi baridin baridan fi baridin ko do woni sobbundu e sobbundu la yakhbatu soppata ke shajaratun leggal wala yu'dadu boretake kadi illa ma yusabu bihi al-jamalu so nara ko ngeloba so girte ma ko ngeloba faggirte wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam lar ma innal iman ande no iman la ya'razu wallahi mo doga takko ila al-madina kama ta arzul hayyatu wa min buddi dogirta nata ila jihriha ka luro mayri la yasbiru munyotako ala liwaiha ala li awaiha fi wirnugol iman wondo arde o wa shiddatiha e sattende ko woni ko madina ala munyotudo dum ahadun hay e goto illa kuntu law sonami la tanto mo shafi'an tefano yowo mo nyande dargal aw shahidan ma sedi tantodo mo juldo yagal makko gal iman makko yawmal qiyamah وقال نلا ما كما استطاع منكم كلا هبر فيره مودون ان يموت ندو ما يت بالمدينه مدينه ديسا فليفعل هذا يوكله هو دون فاني من اشهد مسيدي تانتو لمن مات بها كلا ما يدو مدينه تاوي كو يودو لا اله الا الله غولتري مكاتي وقال صلى الله عليه وسلم نلا ما انما المدينه عند المدينه كالكيري نويون بيودي tan fi di riway di takhbusaha kala ko kurni ko sobi ko tuni ko ni kon e majji wayam saw di darna di mo'ina tibuha ko mo'ji kon e mudum bi mana kanji ko di ittay di ko korni kon di tafa njandi nendiri labundigi wa qala sallallahu alaihi wasallam al madina khairul lahum buri be mo'jande law kanu sino be latino ya'lamuna be andi dum ko enen tagore hedditinde wolana la yadawha anyata tertotako madina hadun hay goto rahabatan anha fi lerdugol gayi madina lerdangol goddungo acca madina illa abdalallah sona Allah lontina fiha madina don man huwa motata kanyu khairun minhu ko burdo moƴƴande madina
wala yathbutu tabitata ahadun hay goto alali awaiha fi wernugol iman kon ko madina wajudiha e tinnare kon ko madina illa kuntu law sonami la tanto mo shafi'an tefanawum aw shahidan yawm al-qiyamah. Ba fadlu ahli al-madina bural yimbe madina ben joni ahli al-madina yimbe madina ben wa hum ben jiratu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko be kawtal ne laado dum tuyuni wa ummar masjidihi ko kambe woni gollobe renovelobe julide makko ne wa sukkanu baladihi kambe ni hudube ben kaleedi makko wal murabituna fi haramihi ko kambe woni hudube ben kander hurum makko wal harimuna li himahu kambe ni wonbe renude ben hima makko mata istaqamu to makala be nyibi wasulahu be mo'ini kanu be latato ala nasi hibe buri yimbe ben fop hare kadran ko wiete kon darja wa sharafahum iburi teddude yimbe ben fop makanan nokure wajaba hina waddi ihtiramum teddingol be wa taqdiruhum e teddingol be ko gotum walazimat hina waddi kadi muhabbatuhum yidugol be wa muwalatuhum e weldudugol e mabbe haddara rasulullah sallallahu alaihi wasallam nela Allah no rentini no tungi min adiyatim immode lorrugol be fagala nela ma ki la yakidu ahlal madina jamfotako fewjantako pewje bonde yimbe madina ben ahadum goddo illa in ma'a siwana o hadete o sakkete mojireji din kama yan ma'ul milhu wano siwana o haday wano landan haadinirta fil ma'i e nder ndiyam wa qala be maki la yuridu ahadun fanditantako goddo ahlal madinati be madina be bisuin bon illa adabahu Allah sona alla podo yaymo na mafinnari kayite ذو برصاسي podande siman gillande siman yosande siman yo siman sindiyan wadama no yosirta awdu bal milhi ma yosande landan fil mai sedan wadama e der ndiyam konon Allah yosimirta fi makko lanna fi makko wada alahum sallallahu alaihi wasallam ne la Allah do anike be bil barakati barki fi arzaqi mi arske mabbe on hubban fihim kayidugol be wa takriman lahum e kateddingol be qala maki allahumma barik fi mikyalihim Allah wad barki ender etande mabbe de wa barik lahum wadambe barki fi sa'ihim ender sa'iya mabbe de wa muddihim e mudore mabbe de wa ausa kanko ne laado wasi ummatahu mufte makko en amatan de dendangal alayhim e fi mabbe bi khairin ko moƴƴi alego e moƴƴagol e mabbe fa qala ne laado maki al madinatu madina de muhajiri ko ferande an kam feri mi ari donno fiha madja'i ako ender don kadoni walande ande mi walo ton den simi mayi wa minha ko imode madina kadi mabathiyun imminti nande ande haqiqun ko haqqe ala ummati e dum mofte ande hifturi en gol jirani kawtal be ambe malam yartakibul kaba'ira en tank be fagitaki bakkato yibur din jandude din wa man hafizam kala renu dobe ayni be watti e mabbe teddini be kuntu lahu milatan to shafi'an Stefano mo shahidan e seedi tanto do mo jullo yagal mako gal yawmal qiyamah jim fadlul masjidin nabawi bural julide kon yan e julide ne laado sharifi tetunde den al masjidun nabawi julide ne laado ne ahadul masajidi salasa konde wotre julide den tati allati den nawahal qur'anul karim de qur'an teddunde den e findini fi mum bi dhikriha sabu jantagol fi mudum قال تعالى سبحانه الله دالي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فإن في لفظ الأقصى أندوني أن الكونغول كفان دون جولي دوكتونن إشارة نسابان واضحة فين إلى المسجد النبوي فادي جولي نلادون إذ قد الأقصى وكونغول اسم تفضيل كو إند teddingol alal qasi e do ko woddi kon waman kana kala latin do bi makkah al mukarrama himo makkah kana al masjidul qasi minhu ara ilata to julide wodditinde mo nen don wal masjidun nabawi ara ko julide Allah tedduna ne wal masjidul aqsa julide woddune den ko anda kan tigi julide woddune ne huwal baitul maqdis ko julide baitul maqdis kono kala mo deeda kadi woddi ara den don kadi naati don fa zakara al masjid an-nabawi o janti julirde nelaado den bil isharati sabu sappagol damnal masjidain e damiru mobande moftande julirde den didi yedo ko lam yakun lataki
ayyama nuzulil aya nyaldi jippagol o do aya al karimati teddudo qad wujida ba'd tawi hari nden wodama taw hari nden wodaka taw wa qala sallallahu alaihi wasallam la maki fi bayani fadli fi bangingol bural mayre salatun wo julde wotre fi masjidi hada nde neddo juli e nde julirde an do afdalu hino buri moƴƴude min alfi salatin di julde wulore de neddo juli fi ma siwahu ko tawata hina e mayre ila masjid al haram so naraka julirde Allah teddunde makka attention ko dum tum buri do wa salatun julde fil masjid al haram ka julirde Allah teddunde afdalu hino buri moƴƴude min mi'ati alfin ti julde guluje temedere salati julde fi ma siwahu ko tawata wona e mayre bi maana mo juuli makka on waɓutu ɗon haray no ɓurdi waɓutu juulaɗo e kala juulirɗe tiɗɗen ino ɓurdi baraji guluje temedere amma mo juuli ka juulirde nelaɗo ino ɓurdi juulirɗe hedditiɗe ɗen julɗe wulure on faami ka wa ja'alahu nelaɗo waɗi nde saniyal masajidi salasa ɗimmere e juulirɗe tati allati ɗen la tushaddu rihalu e tawata dongal haɓɓetake yahe illa ilayha sona e majje ɓe waɗi nde ɗimmere fa qala bima la tushaddu rihalu dongal haɓɓetake illa ila salasati masajida si wona faade julirɗe tati al masjidul haram julirde Allah teddunde wa masjidi hada e nde julirde an ɗo wa masjidil aqsa e julirde woɗɗunde nden wa khassa hada al masjida nelaɗo hertini nde ɗo julirde be mazayyatin cuɗari mantore sendidirande lam takun latanake li ghayrihi hay e wotere julirde den min al masajid imorde julirde den wa yakuni dum ar-rawdatu ko weendu asharifatu teddundu allati dum qala fiha andu nelado maki ndu yewti fi mudu rasulullah ma bayna bayni wa minbari ande hino hakkunde an e minbaru an on rawdatun weendu min riyadil janna imorde beeli al janna wa ruya fi lama anhu ko yettani sallallahu alaihi wasallam man salla kala juldo fi masjidi ka julirde an do 40 salatan wagudoji 40 la tafutuhu salatun hara futake mo hay wagutu goto kutiba lahu farlantemo bara'atun wodditagol dada non nari modde yitenge mo bara'atun wodditagol dada min al adabi modde lette den wa bara'atun wodditagol dada min nifaqi modde nafi yagal mi torki Allah yalla asku en julugol masjidin nabawi e masjidil haram e masjidil aqsa fu ba Allah no way fu walihada ko sabudun kanat la tur ziyaratu juragol hada al masjid inde do julide li salati fi julgol e mayre min al qurabi imorde battagol Allah allati ngal battorgal yatawassal biha ngal tawata hino jokkora dum al muslimu juldon ila rabbi faade jom makko fi qada'i hajati ender huntugol hajuji makko din wal fawzi emaliragol bi mardatihi wela ye makkon kanko Allah ta'ala al maddatu saniyatu windande dimmere nden fi ziyarati al masjid an-nabawi no yewten fi juragol julirde nel hadande wassalamu ala rasul julgo en la sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi e sahaba makko ben dido Abubakar e Umar nde tawno sayyidina Usman sayyidina Ali na don wattina kany lima kanat sabakolati kon ziyaratul masjid juragol julirde nabawi annabajon ibadatun ko dewal kanat latike muftadiratan ko hatto jingal ila niyatin faade anniye kasairil ibadati wono dewe hedditide den non yedi ko adala amalu golle di dimbi niyat ko sabudi anniyeji koni falyanwil muslim ko juldon anniyo bi ziyaratihi sabu juragol makko lil masjid an-nabawi julirde nelaado teddunde den li salati fihi fi julugol e mayre wat taqarrub ila Allah ta'ala e battagol Allah subhanahu wa ta'ala wat tazalluf e battagol kadi ko gotum ilahi faade makko kanko Allah ta'atan ka doftagol muhabbatan e kajiko fa idha wasala al-masjid siontigi hewti ka julirde mutatahhiran harako salligido gaddama o adora o ardina rijilol yumna ko engal makko nyamangal kama hiya sunna wana woni ko do woni sunna min dukhulil masajid anat ko julde hedditi en fo nanden on tum wa qala wa bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatika thumma atarawda rifti wa araka wendo asharifata teddundu in wajada lahu si o hebani dum muttasi'an yaajende fiha kander julide ton no hewtira no alego so hebi fere mum wa illa sona dum fa fi ayi nahiyatin e kala bangal min nawahil masjidi
e bangal yidi julirde den to kala ko yahi fa salla o yula don do rakatayn darde didi aw ma fata Allah ma kala ko Allah wudditani mo ni nene min salati immorde julde ha e darde sappo e laala thumma yaqsidu al-hujra refti onata ya ka chambre al-sharifa teddudo fa yusallimu wa salmin ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa yadi fo daro mustaqibila ko fewtudo muwajahatu sharifa e fewtande tedduden fa yusallimu wa salmin ala rasul sallallahu alaihi wasallam nelaado gaidan wi assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya nabiyallah assalamu alayka ya khiyarata khalqillah koyo burdu subede tagu Allah ngo assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka abduhu wa rasuluhu qad ballaghta risala pellet gomdi ayottini langal wa addayta al amana atotti holare nden wana sahatal umma ala bani muftadin wajahatta tinnike fillahi fi al haqqa jihad sallallahu alayka wa ala alika wa azwajika wa dhurriyyatika wa sallama tasliman kathiran kudum lanni ko fowno o wullata don o yurminkinota ko don o torota ko nelaado goddum don fus o jangata alqur'ana don thumma yatanaha refti o yilto galilan go kunni ila al-yamini o turnira ka sengo nyama fa yusallimu salmina ala Abu Bakr as-Siddiq qailan wa assalamu alayka ya Abu Bakr as-Siddiq safiyyu rasulillah gido nelaado wa sahibahu e wondi do makko fil ghari ka fammer jazakallahu ya Allah yobe an ummati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi muftana la den khairan ko buri mojjute thumma yatanaha refti o yilto na hawal yamin ka sengo nyama kadi galilan seeda ويسلم وسلم على عمر سيدنا عمر رضي الله عنه قائلا أويا السلام عليك يا عمر الفاروق كي عمر سند دير دو حقو نغو غفنان ورحمة الله وبركاته جزاك الله يلا بكبر مؤجد عن أمة محمد في مفت محمد خيرا كبر مؤجد ثم ينصرف رفته وانتو هوتا فس واتهن فإذا أراد سوف علامة التوصل جوكا إلى الله تعالى بهذه الزيارة سبنغ الجورة قول له فليبتعد هذا كيو إتو قليلا سيدا من المواجهات الشريفة إمر دي فيوتي تاند تدون بمعنى سمفالا جولو دي ماري والله ما ورغو غدونغو كيو إتو دون on سير عليكو كيو potito chambre ka fureji din won kabruji din won o yastaqbilu qibla ofeta qibla waydo la toro Allah ma sha kon ko fala illa ala wa yasalu otoro min fadli mudde bural makko gal kanko Allah ma arada kon ko faandi kono naka der chambre ka kabruji din won ton o watta dum bidhalik sababu godun do takunu la to takade tamat gom di timmi e ziyaratul masjid juragol juldo ziyaratul muslimi juragol juldo lil masjidin nabawi wonande julirde nelado tedduna den asharif fa inshasi mafala safara hota tunnon wa inshasi mafala gama ni badon khayra sonato annal gama bil madinati no nyibu gongol madina li salati fi julugol fi masjidir rasuli ka julide nelaado don sallallahu alaihi wasallam afdal ko dum buri mobbude wala siyama tentini wa gadu warada gomdi joli at-tarhibul lerdingol yimbe ben fi salati 40 salatan fi julugol julde ciapanna fil masjidin nabawi ka julide nelaado teddunda sharif al-maddatu salisa min dande tataberne fi ziyarati al-amakin neyota enjoni fi juragol nokkeli al-fadilati teddudi dimbil madinatil munawwara ender madinaton يحسن هنا لبا بالمسلم جلدو إذا شرف الله سي الله تدنيريم بزيارة المسجد النبوي جورا قل جولر دي النباجون يا الله تدنيران من عبد الله تعالى الله تعالى وانغال تدنغال يا ربي يا مجيب المدتر من ايوان بلانجين تاد بين والوقوف ادرغول على قبر النبي كقبر النباجي الله سي الله تدنيريم وكرمه تدنيريم بدخول طيبة ناتب الطيبة طيب الله ثراها ummu Allah labbini bumbulaydi mum ya sunu bi yarayno labana man yati ande arata kadi masjid Quba ka julide Quba lis-salati fi julugol enden don kadi idu ko di kana lati kan nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru mo yayno juron special wa yusalli fi ujula mayre wa kadhalika qanuni kadi kana latu ashabuhu sahaba makko min ba'dihi ba makko kadi hino gerda وقال بما من تطهر في بيته قال لا بنتني كسود مكة واسنا الطهورا ومؤمن سلجا ثم أتى مسجد قباء رفت أريك جولد قباء لا يريد تا أفان تاكي فس إلا صلاة في سنة جولد الأمير كان له كأجر أمر لا تنتم وانجد وقت أمر ما تاسم فهمي
wa kana lati sallallahu alaihi wasallam yati mo arayno masjid Quba ka julirde Quba rakiban ko waddido wa mashian ko on do seppude fa yusalli o jula fi amali rakatayn daddi didi kama yazuru wano jurota qubur ash-shuhada'i qabruji yanbe shahidi ben be hudin uhudi id qadi kana lati kan nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju mo yaltayno spécialement li ziyaratin fi juro yagol be fi quburu ka qabruji mabbe wa yusallimu alayhim hiwrobe wa bi hadhihi ziyara asabungol jura goldo li shuhada'i hudin wonande yanbe saydi ben ka fello uhudi yamkunuhu ko du watta ha ne wanomo mushahadatu tawegol jabal uhudin ngodo fello uhudi al jabalu fello alladhi qala fihi rasul sallallahu alaihi wasallam ngonelaado make fi mudum be make uhudi he jabalun ko fello yuhibbuna hingo yidi en wono hibbu en kadi yidi ngo wa qala fi nelaado make fi magono ko go make uhudun jabalun ko pello min jibalil janna modde pelle den kal janna wat taraba marratan go dimbino go yeyino nyande go tatari jilayka leyko de tundaje nelaado sallallahu alaihi wasallam wa kana tayn latima hu wondude nelaado Abu Bakr wa Umar wa Usman fagala law nelaado ma kaningo bango yeyige uskun de yutu uhudun ko ayo uhud o daraba be tappiringo alego be bire makko birjili tundawal mabbe ngal emaki andu tun fama alayka ala hore ma do ni illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidain si ona annabajo gongudo gumdindo e yano be sahidi ido ko ila den nyande sayna Umar e sayna Usman andi ko be nebi wurde ko be sahidi tebe kama yazuru wano ontigi juro tamaqbaratal baqi berde den baqi ide ko dikana la ke sallallahu alaihi wasallam yazuru be juro tono ala yimbe ben don wa sallimu alaihim be hiwro kama warada wano joliri fi sahih sahih bukhari wali annaha isabul emberbe dammat de hawtindiri al ala fa sahaba guluje wientode joni millionji sahababe wa tabi'ina e jokkube nelabe anna sahababe wa ghayri ko inabe min ibadillah salimode jiyabe Allah modibe fayati ha on tigara don fa yusallimu wa hiru ala ahliha be ngure yimbe wonbe don men senna Usman ko do woni senna Aliya nene Aisha be ngure nelabe fu on fami qaylan inna assalamu alaykum kisi Allah do mo ala diyar kono yimbe kabruji minal mu'minina wal muslimin antum sabiquna ononde on aditike on yehi so kene wayna menen ka inshallah si Allah jabi bikum e modon la hequna meden yokkutude meden baawdon men hewti yarhamullahu ya Allah yurmi al mustaqdimina minna aditibe ben e amen wa minkum e modon wal mustakhirina sakiti ben fu nas'alullaha lana wa lakum al afiya fi dunya wal akhirah allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa iyyahum allahumma la tahrimna alla ta'dawna ajram juddi mabbini wala taftinna wa